Toko igora, was Tokwena na chief facility to level 4. Ama yoga atari kwena na KEMSA, atari kutoka KEMSA. Ama yogo haya kumuli abanyaktari baitu. Abanyaktari baitu no abantu basombe to biya nagize okora kosi y'ubanyaktari. Kera nanyote grade kiya kiyo okora y'iki abanyaktari. Abantu abanabo batomo ngobuye. Aba nabuga yangera Nyasaye. Hapo Nyasaye marabu. Ikera kuja Nyasaye akubakonye akonya abantu baitu. Nkubulyo abanyaktari baitu. Like uko yibeshiri ko iyo wari shinde mirongo ibiri n'eshiri ayo kubaye cyane y'ikibezi ndakora kiri kinango ko rikambe ndakora ikironke abo bo cyangwa riba ho kwigira amariyo mu ntaka ande bigabana yakina mu gikombura naka kuyibe yo ese ni nabo yatemeza ingiro n'iki musana wange abo ko ibagwa umuntu ko esenge y'ishiki bisa usikiriko abo ko yo mujanga abana abo ko n'iki niba tumeka somo kudiga utandiki umukona tuzo muri brenge ga yo kulwa mariyo kama yoga ya agende akonye abantu betu nabantu abura anyore aho konya abana babo kaba babanyitari usibaba abari babekigabana babejournalist naba egesa kugenda okunoza bakwa igama yoga tokurera enda tokunyarwa agende sekinekta ama yogo bono linde make mind yogo linde yonsi for level 4 and 5 ngwa kana 20 years sababu tiyo toka wanza kwaenda na ama yogo ekatoa kwa ile ama yogo milioni 10 aikoma ya kwa ile ni milioni 2 kwa milioni 8 kama ya tuseme. If we have given you drugs worth 5 million, especially level 4 and 5, make sure we have the money back. And more. Isn't it? Yeah. So that there is some small waivers, we will balance the equilibrium in a particular. That's my humble request. Because many months, allow me, because I have a big function in the study,